Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Chitini phai trok CR ni lakhain kora trok Dwarbagori MSC constituency ang kangpi Rongbonghat committee hol along APHLC youth wing kesengpon. Labangso APHLC youth wing sengpon pe aprang APHLC MDC ke haidun cheng abangpu karlitang raidang inti akumle nalong chikimopon. Bangso ofisi mai pedopon. Montor sing inti pen kachari pon amaya long alo hiaman pen kachetongdu bukajan LA APHLC president Samson Teron general Central Committee youth wing secretary Selsing be bukajan LA APHLC Central Committee youth wing lapen Dwarbagori APHLC women wings klembang pubang phiatum chetongdun. Lapen Dwarbagori APHLC youth wing chedon sarpensi arpu chepek pondu. Laki Dwarbagori APHLC youth wing president Chesong Tongpi, vice president Solomon Ingti, general secretary Mongol Singh Rongphar, assistant secretary Hemsing Piso, organizing secretary Aldrin Ingti, Orun Teron, Saya Rongphar alangli tuma phansi arpu pek pondu. Lapen ke MP election ahut setami APHLC asongpen koson si kachepa haidun ponjima la soa phansi youth wing sengpon loputa central committee secretary Selsing Bepen Ninjepon. Lapen ke maelong APHLC bukajan LA President Samson Teron pen koson si 6 sidul ke kipang tangpon nangji mapu alam rat afan chethan chimunpon. Jong si APHLC atum haidet lupulo tangte ke chia so atum afan water list trading license anta ing thanpon labji puta Samson Teron pen ninjepon. Lapen ke lapu women wings inot injur mai along kaningje pon ke BJP atum kaningje pon ke APHLC atum amiting along ke dundu orunodoi ta ing than labji pusi BJP atum kai ke ta ke ther ke hapen mai along kaningje pon mate than pon tarpong men dorsing tobi Karbi Anglong news phi hup aphan man etum anso se aprange ponje phan lo lapen ili tum phanang pulo di kitab long tak tok do mikiro korapu laso okora bangke ili tum che than chimu mete reunelu lasine tum APHLC bana ke mang lahen lo aron alam ka che than aron atang jong si tum che than pon bom lo polotang te tum research ge no pak ta tum ar solo te tum research lasi tum okora pu bega ke bege che tum nange pulong pop ke lake ili tum aron ituma a leaders tum nange than the polo lasi non pen ke tum lubom nang nelo ili tum phan 6 schedule teng pen Indian Constitution long 244A article autonomous tela puthakta tok pin melo lasi ili tum ke chokche bangge tum leaders lo lasi ke damtang ke chokche tum phan bangge tum non la thuna kokpo lasi APHLC akimang ga lahan lo itum mission leaders aphan itum invite ponsi itum that along rilong pat antame itum kachara komje phansi itum bor ipon po lahan lo tante sa nali tu election ngi pu la ba so puthak ko an ba de chun lo lapen ko ana hog lo la ba puthak la bangke constitution ateng lang namlo pote dovek nangji lake athema Indian Constitution long article 243M long tok do thalada ke 6 schedule area arloke panchayat ke biun e tok dakalam do lake nale tum non manle constitution abe pita google long tum technology belote la pen hada ki pulason hello la hada 6 schedule area chot kali la Manipur noson Inglong area anda me la panchayat ke biun e tangte panchayat biun e polotang te non state election commission angge senge konat pen lonte panchayat aron pen sinangge seng angdeng pi pharoi sira Grep lipen sidang sing state election commission ke panchayat aron pensi state election commission ke pinchong bina and ke Indian Constitution long tok dak lo part 9 long technology tum langlote hada ke panchayat ke itum biun e lasi biun e putang derle koson si ladak itum Karbi Anglong autonomous council long koson si kupuson si tuma election nang pa doja kong pigat lake itum leader kilu bupete kuma kupisi pola council tum aron chini nelote banga ke no aron le nang bita deng dundet po lahan lo kilu aposi tum ke virbom lo ani ta aron chini dia po lasini tum non case ke pido PIL 15 teng pen ga du ka be 6 dolar na teng pen kam claim unjipu la so ke ma tha pen puthot episode sia song dak puthot reborn na teng hadi amang pa thek thumi 2019 ning kan pen hadi hala suhut ke sengar ni pen nge do dun thip ari so janga tum hasi pinil tum ke mane ar pu mukha mang tum pek pon lo se alang tum bang ke party long episode sia party bang ke ko sona party ma ke aphan ki japon party ma mane kalima alang tum chini pemelo pini se melang tum phan la bang so ar pu pek pe frangs te melang tum chipu episode sia party han lo pini ke Karbi Anglong aphan ke pe jogia party lo Karbi Anglong ara ke ma kar ita ke pe chunje party ke episode sia cholo la posi nilitum ki claim funding ha
posalan tu cipulo la bang solam ka hok lo la sini tu la bang so ning ke thek tu pena posalan tu phan arpu tamen tum peglo bang ke bang tu yar ni ke alang tum duar bagur chot la poli Karbi Anglong dan talang tum isen nu chok kisir klu kan yo ko son selang tum plang pu bosti ni ning theklong pen ni li dolo nili men searching be Bukajan railway station along passenger atrendo an ke pasang labji aphan memorandum alo ke pajerpon Chitini phai troxy arni ada por phai crazy apor malompen Honorable General Manager of Northeast Frontier Railway Maligao Guwahati aphan panongsi Bukajan railway station manager arideng pajerpon Son si kedam tang COVID-19 ake so ingdang de aprangke ongdong atum kedam kewang joy ke asonsi theklong Bonta ko pai kilang no ajok COVID-19 ake so ingdang plupen lockdown ke dokok pen aphi non puta ke ongdong atren sang sedet si thekpon long lasi Halloween an kedam kewang atum jasimet katora asonsi dokoklo adon thu bangso atren puthot aprang ason ke pasang thuji aphanpura KSA AJYCP ASA AABP AABYSF GSU AMSU ABYSO lapen KABS atumpen chingrum si bangso asai dengponlo Anpar tala an ka chesong pen jong si thangnat ki chun thek long le pulo tangte choche junje pen puthot chesong pon thuji pusi pherang ke thengnu ningje pon lason se alang li tum pen ke jong pon atrenamen 15909 15910 Avat Assam Express 15669 15670 Nagaland Express 15959 15960 Kamrup Express 15665 15666 BG Express 15903 15904 Chandigarh Express 22502 22501 NTSK SB Bengaluru Express Rajdhani Express Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News ফার্ম বুলি এখন কমিটি এখন ফার্ম হৈছে এই ফার্মতে আমার বিভিন্ন সংগঠন KSA আদিবাসী ছাত্র সংস্থা মণিপুরী সংস্থা জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আৰু ভোজপুৰী সমাজ বেংগলী ফেডারেশন আপোনাৰ গোর্খা ছাত্র সংস্থা আৰু বিভিন্ন সংগঠন যি সকল সংগঠনে সব মিলি পেলাই আমি এখন ফার্ম হেৰি হৈছে ইয়াৰ মাধ্যমত আমি সেই ৰিমাইণ্ডাৰ কপি এখন দিবলৈ আজি আমি ইয়াতে প্ৰস্তুত হৈছোঁ সকলো সংগঠন মিলি পেলাই যাতে আমাৰ এই ডিমাণ্ডবিলাক ফুলফিল কৰে অতি সোনকালে আৰু কাৰণ আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে গুৱাহাটীলৈকে আমাৰ ট্ৰেইনবিলাক আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ আমাৰ দূৰগামী ট্ৰেইনবিলাক নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো যদি আমাৰ এই অনুৰোধ যদি ৰেল বোৰ্ডৰ পৰা যদি নুশুনে তেনেহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি এটা পদক্ষেপ ল'ম বুলি আমি সকলোৱে আমি এটা আলোচনা হৈছে যাতে আমি গণতান্ত্ৰিকৰ ভিতৰত থাকি পেলাই আমি যেটো প্ৰটেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম Muni datum towar ka hen open ta pirthea thak along penang an kasik sang dopon Lason si langhin constituency ke parlu beltola arong along kacheleng atowar ka heno parpek ajok rong phorong kep kedo akarbi atum towar ka hen open kacheleng atowar cheleng dunang bomlang La silabang so atowar ke mesenji aphanpura penang an aratatum langhin constituency EM Billy Mohan Khaglare aphan choningri pedopon phuloni pen oruningti kathar Karbi Anglong News non kidoke langhin kondenisi la si bertula la towar kok thom kache toka dimlong la si dak bangke penang o ningkreng barlas tame penang o dak bangke penang o kacheleng kisung nang kedo la si penang o lapu tempo lapu gari motor tunga kacheleng tame penang o kisung do la si lato kisung lato kisung kisi kacheleng kisung nang rana dake towar ke no kreng banu bare khas kame dake towar ke no kisi kacheleng nang bom lola si lapu tumane abis nang dak nang itu kacheleng kon tungi lo kacheleng ke sui ki lo towar ke do pe no mas kisulai gari ke sulai ta nam sung dulu te daka nang le tum napen siwang lo non dili tum non langhin pen siwa langhin pen la arnibang ka lapuson ningkreng barakhas tame lapuson doma la dak la tu ni su do ta sabu kreng muso la ambe do ke sulai
tahu memu sota arbejang ote lam suse loro kisulai kisu tunggali kisulai su tuar hendo itik na te non nangli tum kopi si pui la so tuar the no long la so tuar ke dolong ke tungga chuning yang tu manga solkar sor bang la so tuar nang punai ki asonte mi parli la se la po tempo kasi lengdum kami si sorkar asor kan tuning riponol alang itum la bangte tuar mesen dak nang selam po asonte alang itum tuning riponol la se la puton tuar mesen si alang itum seleng on long po asonte alang itum la am suti tuning ripon puti alang itum tuning ripon la se la ubang ke tuar henopin la dake barla adhus tamen ning kreng adhus tamen la puson akhe nosi ke ong la se lansi nelam the kang ton niklo